Amen isihlobo zami ezinhle. Amen. Sekubulisiwe-ke eshilo umfundisi. Kodwa-ke mina ngicela ukubingelela umoya oyingcwele. Ngele Nkosi igama. Amen. Sekuphethekeni isihlobo zami ezinhle engizithandayo. Sewenzekile umsebenzi eGolgotha. Isihlobo zami ezinhle engizithandayo. Imthumile-ke isession yasekhaya. Yangithuma phansi kwelizwi lesithupha elitholakala encwadini kaJohane weshumi nesishiyagalolunye indimana encane yamashumi 3 amen. Lapho khona kufundeka khona kanje. Kwathi ukuba uJesu ewamukele uvunika wathi ufezi. Amen ke hlobo zami ezithandwa inkosi. Banta kwethu ke sekushunyayeliwe. Sekudlulisiwe ilizwi phansi kwesiphambano. Kungani ke hlobo zami ezinhle engizithandayo? Uma ezothi uJesu Kristu manje ekugcineni azothi ufeziwe kwakukade kuvele ilizwi licabinet yezulu ngizawuthuma bani ezansi emhlabeni. Ithema ihamba lendlela zihlobo zami ezinhle. uJesu Kristu esehlile wafika emhlabeni eze kumina nawe zihlobo zami ezinhle engizithandayo. Siyabonakala isimo siyashintsha kumuntu enginguye uyamshintshela loJesu Kristu. Uma ngabe esevumile uNkulunkulu wathi thuma mina ngizabuyela ezansi emhlabeni. Engingakwazi izihlobo zami ezinhle engizithandayo ukuthi lo mbuzo kwakukade uvele izikhathi ezingaki izoziphendule le ndodana yezulu. Imvana ke yezulu zihlobo zami ithi namhlanje kufeziwe. Nqashana ithi kufeziwe. Iqale izihlobo zami ezinhle yakhuleka kubaba wayo. Yathi baba bathethelele. Yathi ngoba bayazi into abayenzayo izihlobo zami ngaso sonke leso sikhathi uma iwasho lawo mazwi ibuso lesithambano abathe besuka bamgaxa kusona simsinda bamshaya bamkhafulela ngamathe bemkhahlela benza konke ubuhlungu empilweni yakhe. Namhlanje kufeziwe zihlobo zami uma livela lisho njalo ilizwi likaKristu ngasizeni zihlobo zami ekufezekeni komsebenzi kaKristu esaqala ewawisa amazwi akhe. Zihlobo zami ngiyaba nawe eparadesi lapho usho kumuntu ongazange wamenzela tonto ongazange wamsiza owayekhona kuthathwa izingubo zakhe owayekhona kwenziwa unkatho ngezimpahla zakhe owayekhona ekhahlelwa. Zihlobo zami uthi uJesu namhlanje ngizawuba nawe eparadesi lakho. Uma wena ekwenzile umuntu into ebuhlungu wenze njani? Zihlobo zami uyamkhulula uyasho uthi baba mxolele ngoba le ndoda yathi bonke abamhlubulesile yathi baba yathi baxolele ngoba bayazi into abayenzayo kufezi. uJesu isihlobo zami siyambona kade liphakama ilizwi lendoda enguJohane. Isihlobo zami lephakama kuJohane noMaria. Kubonakala uJesu Kristu ethatha unina emnikeza uJohane. Zikhona izihlobo zakhe. Isihlobo zami kungani na kufeziwe uJesu ethatha umzali wakhe emnikeza indoda enguJohane. Amen. Kunento ayeyilungisa. Wayekhanda ubuhlobo uJesu. Wayefuna ubudlelwano umoya oyingcwele. Wayekhanda uthando bahlobo bakhe. Ngaso sonke leso sikhathi uJesu Kristu. Kodwa kudlula bonke izihlobo zami engizithandayo. Umama kaJesu ngaleso sikhathi ngimthatha ngimbona intokazi enguMaria ukuba yayikade ihamba iya enkonzweni. Yayikholiwe izihlobo zami ezinhle engizithandayo. Yayithembele kuJesu Kristu izihlobo zami ezinhle.
kodwa ikhona into eyayishoda kuyena. Yingakho uJesu Kristu emthatha umama wakhe emnikeza indoda enguJohane ngoba wayebona ukuba uMaria kaboni ukuthi lo mntana wakhe luhlobo loni lomntwana uphila yiphi impilo ufunani ngempilo yakhe. Wayefuna ukuthi umama wakhe aphume kukholweni angene kusindisweni ngoba sigcwele silapha sibaningi kangaka zihlobo zami ezinhle siyakholwa. Siyakholwa bantakwethu. Asinako ukusindisa. Elibalulekile namhlanje elizwini la namhlanje kufeziwe uJesu Kristu esewabizile esewabalulile amazwi angemuva. Ufuna into eyodwa, ufuna sisindise. Ekusindisweni ufuna sibe nobudlelwane sesikwazi ukuphakamisa ivangeli likaKristu. Liyashunyayelwa bantakwethu. Liyashunyayelwa bazalwane. Kodwa ofakazi balabekho. Ofakazi balezihlobo zamabekho. Uma bamfundisi ngithi ofakazi balabekho. Ngona amanye amakhanda abheka phansi. Ngoba izihlobo zami ezinhle ngizithandayo. Iyona lento kubiza igama elithi abazalwane singabo siyakholwa. Kodwa usindiswa zange sibe zange izihlobo zami ezinhle ngizithandayo sibe nalo isindiswa. Yasindisa ke le ndoda. Yayizwa noma ngesikhathi noma ngithi izihlobo zami ezinhle nangumhlobo wakho uyagula. Isimo phakathi kwakhe sinzima. Noma nakho wena uyathandaza uphezulu kwesimo ezithile. Ngani ngoba wena ukholiwe uthandaza angazi amahora amangaki uyibiza le ndoda enguJesu Kristu izihlobo zami ezinhle ngizithandayo bese sifika lesikhathi saleyo tense izihlobo zami ezinhle ngizithandayo ubone uzwe ukuthi kuwena ngale nkathi ukhuleka phezulu kwesimo obhekene naso awuzwani khona lento legap eseyenzekiwele kuwena noNkulunkulu wakho ngalesikhathi uzithandaza uzibone sewuwiki kube njalo endodeni enguJesu uma ngabe uyise wakhe sekukhona ukhaleko. Bahlobo bami abahle engibathandayo yilo lelizwi uJesu Kristu ezwe kulona ubuhlungu empilweni yakhe. Yilo lelizwi uJesu Kristu abona uyise eseqhelelana naye. Yilo lelizwi izihlobo zami abonakale kulena umoya oyingcwele ukuthi hayi engathi sengiyedwa wazizwa umoya oyingcwele izinhlungu ukuthi manje ngisebuhlungwini yasho indodana yathi ngomile ufeziwe. Feziwe bantakwethu. Ufeziwe siselizweni lasemhlabeni. Isho njalo ivana izulu. Ithi kufeziwe sihlobo zami. Le ndoda uma kufeziwe ike yancane. Bantakwethu engibathandayo. Esikhathini esiningi sincanelwa uke washo ngapha ngemva noma ngizowazi amagama bewabisa. Bahlobo bami abahle engibathandayo. Le ndoda enguKristu yayincanelwe thina sihlobo zami. Yayifuna thina bantakwethu. Yayilangazelele thina. Isibona isikhathi sokuba manje sesisifiyane ukuba ngilishiye ilizwe ngiphindele kubaba ezilini. Angifuni ukuhamba ngibashiye abantu kulesi simo abakusona ngoba bayabhukuda phansi kwesono bayaphinda phansi kwesono abaziboni izihlobo zami ezinhle ngalelo lizwi ngaso sonke isikhathi bathi sinelizwi likaThixo sinobomi ngalo kodwa baboni ukuthi hayi usindiso abazange balomkele kufezile. Ufeziwe bantakwethu ugqitshiwe alikho noma likhaza ngathi uyazulula ugqitshiwe evesini engiphezulu izihlobo zami kwizwi engiphansi kwalo esiphambanweni izihlobo zami yawufeza umsebenzi enkulu indoda enguJesu yawufeza isishayiwe yawufeza inamanxeba yawufeza ingasambathanga isihlule izihlobo zami ukuhlubula yayihluke emoyeni ngoba mina nawe sasishiftile
sasifile kuyona sasisilahlele izandla oswele indawo yokuhlala izinyoni zona zibe lezidleke zokuba zona zingangena zihlale samphika thina abazalwane kodwa ngaso sonke isikhathi singabazalwane masithathe bantakwethu namhlanje njengobethu kufeziwe masimamukele bantakwethu namhlanje njengobethi kuphelele konke okade kumele ngikuzele emhlabeni yahlupheka le ndoda yasahlala esondweni waphakama usathane ihlukile kuNkulunkulu le ndoda emsathane yabonakala izama ukwenza wonke amaqhinga okuhlukula indoda engimoyingcwele izihlobo zami engizithandayo yahluleka ufezi wayengazi usathane ukuthi usuku lokuhlulwa kwakhe isihlobo zami nathi masisho sithi namhlanje siyabona ukuba hayi amaqhinga ebesihleli kuwo umoya oyingcwele uthi masisuke ngiyalahla ngiphendukela olusindisweni ihlobo zami yabonakala yayizalelwe endaweni engafanelanga ihlobo zami namhlanje ilenga indaweni yezoni nehlazo ayivumanga moyo oyingcwele ukusibalekela nalesiphambano mina nawe sasingabalekela moyo oyingcwele onamandla makehle phezu kwethu moyo oyingcwele hlala phezu kwabantwana bakho moyo oyingcwele sabathise amandla okunqoba usathane ufezile isho njalo le ndoda ihlobo zami ithi hayi ithi namhlanje sihlanguliwe ezonweni usihlangulele uJesu ephansi kwesiphambano uthi namhlanje sithethelelwe amacala ethu izono zethu siphansi kwesiphambano uthi namhlanje konke kunqotshiwe nosathane nakufa kunqotshiwe ihlobo zami kepha maye nakusathane enamaqhinga uthi usuphendukile wathi hayi ngiyamamukela maqedane uphenduke umshiye uthi phindela lakade ngikhona loxova udaka singabazalwane ihlobo zami ezinhle engizithandayo masizishiyeni asinamsebenzi namhlanje lehlile igazi lemvana liyagobhoza phansi enzansi lithela thina izihlobo zami sihlanziwe izono zethu ngegazi lemvana izihlobo zami sivulelwe indlela bantakwethu yokuya olusindisweni sivulelwe indlela yokwamukela usindiso baphina abayogijima njengamathole ziphi insizwa eziyogijima njengamathole ziphi intombi bapho mama apho baba abayogijima njengamathole bathi simamukele umoya oyingcwele ngoba usisindisile sinqotshelwe isono nehlazo samamukela umoya oyingcwele saphila ubomi obunaphakade kuba sawumamukele uJesu isihlobo zami uyahlambuluka uba muhle awubona mthwalo nongenalutho usibona urich ubahlula bonke abana bonke ngoba wena wamukele uYesu masizeni bantakwethu kunzima ke mhlobo wami ukushiya izinto amen bathandela kunzima bazalwane ukushiya izinto kodwa hayi uma usuvuma nje yazi wavuma wathi khapha wangena kuye uyokhula kuba uJesu akunasangwazi akunakhehla akunani uthi kathi usungenile kuleyo ndawo abantu abantu ongene kuyona waphonseka kulelo liwa ophonseke kulona wathi kodwa uma semshintsha sewuyela endaweni okuyona yena sewuyena uthi Nkosi yami uthi ngisize namhlanje uthi
Ufeziwe hlobo zami ezinhle engiyithandayo isho njalo namhlanje ithi ngavela kubaba ngehla ngezizweni ngiyalishiya namhlanje ilizwe ngiphindela kubaba ufeziwe bantwana bakaNkulunkulu sivulelwe indlela singasindiswa ngayo inkosi bayibusise ukufunda nokushunyelwa kwezulayo amen. Kude kakhulu. Kwabelwa ilizwi lokugqibela i-punishment i-punishment abantu sebediniwe kodwa bawufunduza you will negotiate kwabantu basinikele kuwe bawusunduza Kudunyesa